Hola, buenas tardes, aquí desde Camariñas. Vamos a empezar un día más cada rutina, cada clase de pilates para todos os públicos, para todas as edades, empezando, como siempre, poniéndonos de pé e separando as perniñas un pouquiño, a anchura dos nosos ombros, os pés alineados, pernas estiradas, brazos sueltos, peito algo aberto, ombros atrás, cuello largo, miramos de frente e facemos o primeiro bloque da clase, que son os exercicios de respiración. E miraremos, buscaremos e faceremos a maneira de contraer a musculatura toda implicada nos exercicios para despois combinala co movimento que toque, vale? Para eso vamos a ir, como sempre facemos en este bloque, que repito, todos os días digo o mismo, que pode facer calquer tipo de persona independentemente da edad, que sentado sobre unha silla vendo a tele, andando, conducindo, todo eso, vale? Solamente acoller aire e soltar aire, facer unha contracción muscular dun determinada parte da nosa barriguinha para despois activar por completo toda a musculatura e despois combinar cos exercicios que toquen, vale? Levando un ritmo de respiración con movimiento. E despois, tamén dicir que vamos a diferenciar a clase en varios bloques. Solemos primeiro empezar de pé, despois hai días que boca arriba, boca abaixo, cuadrupedia, pero decir que si vos por algún tipo de molestia, lesión, vos vai mal calquera postura, vale? Non forzar. Se nos molesta, porque temos contractura, porque temos unha hernia na espalda, porque nos dai a muñeca, porque caemos, porque temos unha ferida, porque a rodilla leva días molestándonos, por calquera, vale? Se hai exercicios que o noso corpo nos dá a señal de que non debemos de facelo porque notamos unha molestia nunha zona que temos inflamada, hai moita variedade de exercicios, moita variedade de posturas que debemos de coller a que nos vai a ver e descartar a que non, vale? Pois empezamos a corregir posturas sempre de pé, pés alineados, paralelos, separados a anchura dos ombros, caderas máis menos, vale? O que se trata desta que non estean ni moi abertos ni cerrados de todo, vale? Unha postura intermedia, pernas en principio estiradas, barrigiña, espalda recta, vale? A pelvis, nin metela así adiante que nos provoque moito arriba atrás, nin hacia adiante que nos meta chepa, vale? Nin hacia atrás que nos meta chepa. Unha postura intermedia, onde teñamos a nosa curvatura da espalda normal, vale? Que temos que ter, pero non exagerar, nin por un sentido nin por outro. Subimos a espalda a colocar os ombros, pola espalda a colocar os ombros, vale? Nin adiante metendo chepa, nin exageradamente hacia atrás que nos dañen os brazos aí atrás dos nosos glúteos, vale? Aí. Unha postura intermedia, un pouquinho se cabe hacia atrás, aberto un pouquinho o peito hacia adiante, que nos permita levar os brazos cando estemos sueltos a altura dos nosos muslos e caderas, vale? E o cuello, tendemos a alargar un peliño para atrás, pero cando decimos que tendemos a alargalo, non é estiralo por adiante e mirar para arriba, nin estiralo demasiado e mirar para baixo, é tender a alargalo un peliño como se nos tiraran del e miramos de frente. Eso é a postura que debemos ter habitualmente na nosa vida real, vale? Mismo a facer a clase como a andar pola calle. Pero aquí vamos a corregir postura e transferir os movimentos da clase que nos toca, que é de pilates, vale? Pois veña, collemos aire polo nariz, abrimos algo o peito, hinchamos ben eses pulmóns e soltamos o aire despasiño pola boca, hasta vaciar completamente o aire dos pulmóns sin facer expulsións forzadas, que o aire entre fluido. Collemos aire e soltamos aire despasiño pola boca, canalizando un pouquinho o aire, cerrando un pouco o conducto a boca para que non soltar o aire de repente, vale? Que fluya, que non leve tempo soltar aire. E tamén que non leve tempo coller. Acordademos que pode estar simplemente mentre facemos estes exercicios de respiración sentados.
Veña, collemos aire, abrimos ben ese peito, hinchamos ben esas costillas, abrimos ben, perdón, esas costillas, hinchamos ben o peito, os pulmóns, soltamos o aire despacito. Repetímolo 2 veces máis. De momento estamos collendo aire soltando, sin máis. E soltamos despacio e facemos a última. Ombros abaixo, peito aberto, cuello largo, miramos de frente, pés dereitos, vale? Veña, vamos a seguir collendo aire da mesma maneira, pero empezamos a facer, vale? Algunha contracción, algunha activación de músculos daqui, do core, da barriga, do noso centro, da energía, desde aí canalizamos a nosa forza hacia o demás. Para iso hai que ter isto fuerte. Collemos aire, apretamos a barriga, ombligo a espalda, mantémola fuerte mentre soltamos o aire despacillo, pero sin deixar de corregir a postura. Relajamos barriga de novo para coller aire, metemos a barriguinha fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despacillo. De momento un ejercicio para todos os públicos, para todas as edades. Relajamos, collemos aire, apretamos a barriga, mantemos apretada, corregimos peito, brazos, cuello, pés e pernas. Soltamos. 2 veces máis, collemos aire, metemos a barriguinha para dentro fuerte, mantemos apretada e soltamos o aire despacillo. Relajamos e facemos a última, creo. Apretamos a barriguinha e soltamos o aire despacio. Vale? Olvidámonos de meter o ombligo para dentro. Seguimos a maneira de respirar, de coller aire, pero ahora empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza, activamos a musculatura profunda, lateral e soltamos. Relajamos para coller aire de novo. Empujamos, tensamos esa musculatura, mantémola contraída mentre soltamos o aire despacito. Pero para coller aire hai que de novo relajar esa musculatura. E antes de soltar, hai que meterla e contraer esa parte da barriga, esa musculatura. Soltamos aire simulando que estamos no baño facendo unha ligeira forza. Relajamos. Collemos aire e repetímolo 2 veces máis. Empujamos, mantemos apretado tenso e soltamos despacito o aire. Relajamos, collemos aire de novo, abrimos ben ese peito, alargamos cuello, miramos de frente, mantemos tenso, como se estuviéramos no baño, repito, facendo unha ligeira forza, soltamos aire despacillo pola boca. Vale? Olvidámonos da siguiente respiración, nin de meter o ombligo a espalda, nin empujar como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza. Ahora vamos a contraer outro tipo de musculatura, simulando que estamos no baño e que cortamos a gana no intermedio, na mitad, vale? Collemos aire polo nariz, cortamos, como se estuviéramos no baño, a gana do baño, apretamos os glúteos, cerramos a musculatura fuerte e soltamos o aire despacillo con esa musculatura contraída. Relajámola, collemos aire de novo, cortamos a gana de ir ao baño apretando os glúteos, mantemos apretado e soltamos. Aire despacillo. Hasta de novo coller aire polo nariz, que é o momento de relajar a musculatura. Cortamos a gana, apretamos os glúteos e soltamos o aire despacillo. Activamos a musculatura fuerte aí abaixo, importante. Relajamos e repetimos 2 veces máis. Collemos aire, contraemos e soltamos. Despacillo, que nos leve tempo soltar aire. Relajamos, importante non desfaser a postura. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos e soltamos o aire despacillo. Por
unha clase sí, unha clase non, unha clase sí, unha clase non, vale? Más ou menos alternando. Estábamos en 5 contraccións consecutivas sin relajar cada vez que soltemos o aire, o suelo pélvico, vale? Pois veña, seguimos igual as 5 de momento. Collemos aire, contraemos, como se cortáramos a janeiro baño aos glúteos e soltamos o aire despasiño. Pero se antes relajamos a musculatura para coller aire, ahora non relajamos a musculatura, pero si collemos aire de novo polo nariz. E contraemos unha segunda vez a musculatura e apretamos. Soltando aire, levamos 2. Non relajamos, volvemos coller aire, contraemos unha terceira, non relajamos, pero si soltamos o aire. 3, facemos 2 máis que nos van a costar. Collemos aire, non relajamos, contraemos unha cuarta, axudándonos nos glúteos, cerramos aí, fuerte, soltamos aire, última. Unha quinta, aguantamos fuerte, que nos costa bastante chegar a quinta, e soltamos. Cando acabamos de soltar, relajamos todo, vale? E agora activamos a musculatura toda por completo, para despois encadenar os movimentos da clase que nos toca, vale? Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, corregimos postura, metemos o ombligo a espalda e empujamos como se estuviéramos no baño, contraemos o suelo pélvico, axudándonos nos glúteos, todo o corset, todo o centro aí activado, e soltamos aire despois. E relajamos todo por completo para de novo coller aire. Apretamos todo fuerte, dijo todo, e ombligo, empujo, contraio e apreto o glúteo. Solto aire despacito, todo ben apretado. Relajo todo por completo, collo aire, abro ben esas costillas, corrijo postura, apreto todo e solto aire despacito con todo ben apretado. Relajo e repito 2 veces máis, vale? Collo aire, abrimos as costillas, manteño a miña postura ben dereitiña. Repito, creo que se hubo unha pequena interrupción aí, se vai todo ben, continuamos, vale? E dixíamos que facemos a última, collo aire, contraio toda a musculatura e solto aire despacito, vale? Aquí acabamos o bloque de respiración e o método de como activar a musculatura para despois combinala cos movimientos. Recordar que este tipo de activación muscular, soltando aire, contraendo desta maneira, podes facer camiñando, correndo, facendo calquera tipo de actividade física, en bicicleta, calquera, traballando, vale? Solo hai que memorizala e poñela en práctica. Pero nós vamos a facer os exercicios de pilates, tamén a maiores, de conseguir, de combinar este tipo de respiración. Pois nada, hombros arriba, collendo aire, elevamos hombros e escápulas. Contraemos fuerte todo e soltamos. Peito aberto, cuello estirado, miramos de frente. Collemos aire, elevamos hombros, apretamos todo fuerte e soltamos, descendendo hombros, brazos. Collemos aire, apretamos, soltamos. 3. Collemos aire, sírvenos de calentamiento este ejercicio, apretamos todo fuerte. Soltamos 4, 2 más, apretamos, soltamos, última, elevamos hombros, escápulas, contraemos todo fuerte e soltamos. Movemos a columna vertebral, collemos aire, ombligo a espalda, baixamos cuello, doblamos un poquillo as rodillas, hombros, brazos, abajo, quitamos tensión de espalda, hombro, brazos e cuello. E desde aí poñemos aire ca barriguilla ben apretada, vimos soltando aire, vamos metendo a nosa espalda ben alineada, abrimos peito, barriguilla, cuello largo e miramos de frente. Collemos aire, apretamos a barriga fuerte, baixamos cuello, adelantamos hombros, soltamos brazos, miramos o ombligo e abajo. E desde aí collo aire, apreto a barriguilla e vértebra a vértebra, subimos, 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 abrimos peito, manso muslo, cuello largo e miramos de frente. Collo aire, apreto a barriguilla e primeiro baixo o cuello, levo a miña barbilla ao meu esternón,
Adelanto ombros, deixo colocar brazos, e miro o ombligo e redondeo a espalda a medida que baixo. Non quero chegar abaixo aos pés, é o de menos. Teño que centrar o meu movimiento na miña columna, na miña espalda, sentir como se pone, como se aplana, como se alinea, como se endereita, como se corrige esa postura e como se descompone, flexiona a cadera, a espalda, como se adelanta o cuello, ombros, brazos, miramos o ombligo e como se dobla. E veña a soltar aire, apretando a barriguilla, volvemos vértebra, vértebra, que a barriguilla para dentro, para colocar ombros, brazos e por último cuello. E repito 2 veces máis, vale? Collo aire, barriguilla para dentro, baixo o cuello, ombros e abaixo. E desde aí collo aire, apreto a barriga e vértebra a vértebra, subo, peito aberto, brazos e cuello. E repito a última, dixemos, collo aire, apreto a barriguilla, baixo o cuello, ombros, quito a tensión da espalda toda, que as rodillas algo dobladas, e desde aí collo, apreto a barriga e subo. Vértebra, vértebra, corrijo, movo esa espalda, quito tensións, e mobilizo un pouco, vale? Estiro pernas, corrijo postura, cambio de ejercicio, collo aire, subo, brazos arriba, apreto todo fuerte a musculatura, empezo a soltar, tiro palmas mirando a cadera, peito aberto, tiro meu cuello largo como se me estiraran por él permanentemente, que a sensación de que está encolgado dentro dun cordel, pero de aquí, non de aquí. Collo aire, subo brazos, apreto, estiro largo o cuello, como se quixera estirar a columna vertebral, como quixera, non, que estou estirando o cuello e de baixo. Collo aire, subo brazos, apreto todo fuerte, giro palmas, abro peito, ombros algo para atrás, con toda a musculatura da barriga ben contraída, sobre o peito, cuello estirado ben para atrás, miro de frente, e repito 2 veces máis, arriba, 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 apreto, abro o peito, estiro fuerte o cuello para atrás, solto aire cas mans xusto abaixo cando acabo de vaciar completo o aire dos pulmóns e subo brazos collendo aire. Apreto fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro fuerte cuello e descanso, ejercicios para todos os públicos. Non hai disculpa para non facer estas clases. O 90% da clase é apta para todo o mundo, vale? Dobro rodillas, apreto barriga, abro o peito, estiro o cuello, brazos arriba, palmas, brazos abertos, palmas hacia arriba, cuello estirado, collo aire, inclino tronco, cuello, contraio toda a musculatura, manteño rodillas dobladas con todo ben contraído, devolvo tronco, brazos, cuello, estiro o cuello, miro de frente, collo aire, vou hacia outro lado, aguanto de que non me caia o brazo ao mismo lado hacia onde vou, sigo hacia o lado dereito, aguanto o brazo dereito, apreto e solto. Veña, sigo hacia o lado contrario, aguanto, apreto, acordarse que neste ejercicio teño as rodillas algo dobladas, muslos apretados e acordarse, os pés alineados e dereitos. Collo aire, vou hacia outro lado, bon leixos contrario toda a musculatura da barriga, devolvo tronco, brazos, cuello, espalda recta, cuello ben estirado, miro de frente e vou hacia o ladiño, apreto, devolvo tronco, brazos, cuello estirado e fago a 2 veces máis, un por un lado, apreto, devolvo, última, contraio, devolvo, descanso brazos, estiro pernas. Equilibrio, importante. Aguántome, silla, mueble, o que teña, si non, aguanto, vale? Corrijo postura, abro o peito, cuello estirado, e desde aí, collo aire, contraio toda a musculatura, e a medida que subo rodillas, subo brazos, abro perna, punteira hacia abaixo, ángulo recto, peito aberto, ombros, altura dos meus, brazo, altura dos meus ombros, cuello estirado. Collo aire, baixo despaciño, apreto e solto, aguanto, vale? Que non me veña perna hacia mí, nin
fago movimientos raros, aguanto esa postura, a perna de apoio tenso e apreto a firme contra, apreto firme a perna, tenso a musculatura e as plantas ben apoyadas aos dedos firmes, o que quería decir contra colchonete. Collo aire, baixo perna e brazo, preto e solto, con todo ben contraído, peito aberto, collo estirado, aguanto e vale. Se teño un espello para mirarme se fago ben os exercicios, millor. Se non, intento memorizar, visualizarme a miña postura de pés, rodillas, espalda, barriguinha, hombros, brazos e cuello, vale? Collo aire, baixo perna e brazos e repito 2 veces máis. Unha. Por un lado, aguanto, apreto o suelo pélvico, brazos, collo aire, baixo, apreto e arriba. Vale? Descanso. Sentadillas. Collo aire. E ao soltar, ca espaldiña recta, doblo caderas, pelvis hacia atrás, rodillas non as adelanto moito, peito aberto, brazos horizontales, o cu ben para atrás, como se me quixera sentar aí nunha silla, apreto toda a musculatura e subo. Vale? Barriguinha apretada, peito aberto, cuello estirado. Una. Acórdame que solto o ar ao baixar, e ao soltar apreto muslos, contraio toda a musculatura, solto. 2. Collo aire, apreto todo e solto, peito, cuello estirado, 3. Collo aire, non levo as rodillas para diante, levo flexionando a cadera, pelvis o máis retrasada posible, peito aberto e non miro abaixo, miro de frente. 4. E vamos arriba. 2 más. Última. Collo aire e o soltar. Aí. Vale. Vamos a zancada. Vale. Pés alineados. Peso atrás, pés atrás. Ben dereitinhos. Unha vez que estou, espalda, barriga, hombros, cuello e brazos. E non vou a rodilla adiante, nin levo, nin arqueo a espalda, non, manteño a miña espalda estable ca miña forza da barriga. E dai baixo a rodilla recta hacia abaixo, vale? Controlo o meu movimento, que non se me desplace. Collo aire. E ao soltar, abro brazos baixo. Collo aire, contraio, solto. 2. Contraio, 3. Acordarse, e perna de atrás, ben dereitinha, paralela, perna de adiante, apuntando a mesma dirección. E vamos 2 más. 1. Última. Collo e solto. Corrijo as pernas, barriguinha, hombros, brazos e cuello. Dou un paso para atrás. Vale? Teño os pés alineados apuntando a mesma dirección. A espalda, ca barriga, ao seu sitio. Hombros atrás. Cuello estirado. Brazos á altura dos hombros. Peito ao coberto. Collo aire e ao soltar, acordarse non arqueo a espalda. Levo rodilla recta abaixo, abro braço, peito aberto, manteño o cuello estirado. Collo, aire, e ao soltar, 2, collo, 3, e vamos, 4, y vamos, 2 más, última, adelante.
Vamos a aguantar un pouquinho o peso das nosas pernas. E veña, cuidado non caer aquí, que mi cosa neste ejercicio tamén, vale? Veña, dou un paso para atrás, as rodillas dobladas un pouquinho, peito aberto, barrigiña apretada, cuello estirado, manos adiante. Hai que baixar a espalda, non vértebra a vértebra, en bloque. E a medida que a espalda baixa se mete paralelo ao suelo, a perna de atrás vai subindo, apretando moito o glúteo, tensando moita a perna, vale? O veña, desde aí collo aire, e ao soltar, peito aberto, barrigiña apretada, baixo brazos, espalda, peito e cuello, subo perna, apretado o glúteo, aguanto. Veña, collo aire, ao subir corrijo, e ao soltar, 2, collo aire, e ao soltar, peito aberto, cuello estirado, 3, glúteo apretado, 2 más, e vamos, 4, última, vale? Somos un robot que baixamos a medida que sube perna, espalda recta. Vale, collo, descanso, e vamos por outro lado, vale? Retraso a perna contraria, dobro un pouquinho esa de diante que me vai a aguantar a miña forza do meu corpo, meto a barrigiña, peito e brazos, vale? E vamos, a medida que baixo, subo a perna contraria. Veña. E ao soltar, peito, cuello, aguanto. Collo aire, subo, rodilla algo doblada, e baixo mantendo o que máis podo a espalda alineada, con os brazos, ombros atrás, peito aberto, cuello estirado, que non se me caia, perna contraria arriba, e vamos, 2 máis para despois meternos boca abaixo. 1, vamos á última, forza do pé, que nos aguanta todo o peso do corpo, barrigiña, peito, candé, vente, subo, e descanso cando por fora. E vamos agora a meternos boca abaixo, vale? Desde aí, vou a cuadrupedia, e de cuadrupedia estírome, vale? Estírome ben os empeines, separo as miñas pernas, apoño ben a pelvis, estiro ben os brazos, como se quixera tocar algo aí adiante, vale? Estírome como se me tiraran. E falta unha cousa importante, estirar ben o cuello por atrás e apoiar a frente. Estiro todo quanto máis podo, vale? En este ejercicio, se o cuello se nos descorza, buscamos un apoio na frente para suspender un pouquinho, vale? Para ter a parte alta do meu cuello, da miña espalda, ben cómoda, porque desde aí apoio a pelvis, apreto a barriga soltando aire, despejo da colchoneta un pouquinho o brazo e un pouquinho a perna, veña, aguanto, separo un pouquinho, non doblo rodillas, collo aire, baixo perna e brazo, e ao soltar outra. Ejercicios para escoliosis, importante este, collo aire, e ao soltar, perna e brazo contrario, e aguanto un pouquinho, aguanto, que a perna glúteo ben apretada, que me leve tempo, que acordarse que teño que soltar o aire despacito, e ao soltar, aguanto, apreto o glúteo, perna, brazo ben estirado, palmas que miran ao suelo. O meu apoio está na perna contraria que me queda, por supuesto, vamos, na miña zona pélvica, na miña parte baixa das costillas e na miña frente. Collo aire e ao soltar, perna e brazo contrario, moi ben, aguanto, acordarse que teño que manter os brazos ben estirados, ben estirados permanentemente, veña. E vamos, varios ejercicios, varias repeticións deste ejercicio, importante, que descansamos, perna e brazo, importante non subir moito e non doblar a rodilla. Veña, e vamos por un lado, eso descanso, vamos 2 máis, 1,
por un lado, aguanto, frente apoyada. Vamos a última. Última. Ahí, bem estirado, pernas e brazos. Vale, e agora, aí en esa mesma postura, vamos coller aire, apoyar ben a zona pélvica firme contra a colchoneta. Vamos despejar as dúas pernas da colchoneta ao mesmo tempo, pero tamén os dous brazos. Un pouquinho nada máis, solo despejados. Eso sí, temos o cuello ben estirado e a frente apoyado, vale? E metemos algo debaixo da frente, se o cuello se nos descoge nos molesta. Veña, collo aire, e ao soltar, vamos, aguanto. Moi ben. Collo aire, baixo, pernas e brazos. E ao soltar, vamos, 2, glúteo apretado, vale, espalda tensa, vale, descanso, brazos, hombros que firmes, que traballen, e vamos, barriga apretada, pelvis, 3, moi ben, e vamos, cande, 4, non xunto pés, moi ben, descanso, 2 máis, hasta 6, vamos, 5, moi ben, última, e 6, vale, vamos facer a plancha, vamos colocar primeiro os brazos debaixo dos ombros para crear un poquinho a espalda, colocar o antebrazo debaixo do ombro, o codo debaixo do ombro, apoyámonos ben co antebrazo, aunque salgan un pouquinho, non pasa nada, pero vale, firme. Alineo os dous pés, apóyome nas puntas dos dedos, e dun tirón, vou apretar o ombligo, non xunto tobillos, vamos a despejar cadera da colchoneta, conto 10, baixo un pouquinho, 1, que non me cae o cuello, 2, 3, 4, 5, non me arqueo a espalda, 6, 7, 8, 9, descanso. Vale? Vamos a facer outra serie de 10. Apoio os dediños, tenso pernas, collo aire, apreto a barriga, despejo a pelvis, a cadera da colchoneta. É mellor que suba un pouquinho de máis que arquear a espalda, vale? Pero se podo facer unha planchilla, perfecto. A barriguinha moi apretada, o cuello que non me caia. 6, 7, ¿cuántos? Un poquinho máis? 8, 9, descanso. Vale. Veña, pues espera. Veña, e agora xa que estamos, vamos a meternos sobre un lado. Aí. E collo aire e ao soltar, arriba as dúas. Aguanto. Solto aire, peito aberto, cuello estirado. Collo aire, descanso as dúas pernas. E ao soltar, 2. E vamos. 3. Apreto fuerte, barriga apretada, peito aberto, cuello ben estirado. E vamos. 4. 2 más. 5. Última. Y 6. Vale. Incorpórome sobre ese mismo lado. Meto, apóyome por ese lado, por el muslo, de ese lado. Meto ahí de esta manera, como si estuviera en la playa, tomando sol, ahí de medio lado. Pero abriendo peito, apretando barriga. Palmas hacia arriba. Y desde ahí, collo aire. E ao soltar, doblo este brazo, que a man que teño apoyado, inclino, alargo o cuello e solto. Collo aire, meto o brazo recto, mano mirando hacia arriba, brazo estirado. E ao soltar, doblo o codo para deixarme ir inclinando, alargando parte dorsal, cuello largo, con toda a musculatura ben contraída. Collo aire, e ao soltar, doblo este codo, e 1, 3, peito aberto, barriguinha apretada, brazos, cuello, aguantamos, e vamos,
Vale. Veña. Volvo a meter aí de medio lado, cruzo unha perna, estiro as pernas, meto unha perna por diante, da outra meto totalmente vertical. Se teño forza nos brazos e non teño molestia en ombros, cuello, apóllame no antebrazo xusto o codo debaixo do meu ombro, antebrazo ben apoiado, despéjome, brazo arriba, collo aire, baixo o brazo e miro hacia atrás, e ao soltar, arriba, una, collo aire, e ao soltar, dos, tres, cuatro, dos más, cinco, última, y seis. Vale. E vou un pouco abaixo. De novo, porque teño que levar os meus brazos por fora da colchoneta, apoiar o antebrazo codo, al máis altura das miñas orellas, nin a la adiante nin a la atrás, e codos importantes en todo o ejercicio apoiados. Estiro ben o cuello, apoio a frente. E desde aí collo aire, apoio pelvis, apreto a barriga, levanto en bloque, estiro fuerte o cuello por atrás. Manteño. Collo aire, relajo toda a musculatura de pernas, barriga, espalda. E ao soltar, tenso pernas, apreto barriga, apoio firme a pelvis, meto a espalda reta, levanto en bloque e por último, tirón fuerte de cuello, como se me tiraran del estiro, me va en esa espalda, cuello, dos, descanso todo, e ao soltar, estiro o cuello, tres, e vamos, cuatro, dos más, apoio a pelvis, apreto barriga, espalda reta, abro peito, levanto, e estiro fuerte o cuello por atrás, 5, mantéñome mentre solto aire, última, mantéñome, aguanto. Cando digo estiro o cuello non é como están facendo agora, non, ao contrario, por atrás. Despejo brazos, mantéñome, collo aire, estiro brazos, non os arrastro, e ao soltar aire, con a barriga ben apretada, abro os brazos en cruz, cando as máis brazos teño a altura dos ombros, empezo a doblar codos e vou ao punto de partida, pero sin apoiar antebrazos, codo, palmas, nin frente. Collo aire, como si nadáramos, dos, manteño largo o cuello, barriga apretada, pelvis a colchoneta apretada e firme. E vamos, cuello largo, tres, e vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Baixo espalda, frente e brazos. Vamos por o lado que nos quedaba, ¿vale? Tumbámonos de medio lado, pero por outro lado. Palmas hacia arriba. Brazo estirado a altura do meu ombro, cuello estirado, orella apoiada, peito aberto, totalmente vertical, non me deixo ver para diante, apoio máis sobre o muslo, cadera, ombro, e a man teño adiante para que non me deixe caer, e desde aí collo aire, contraio toda a musculatura soltando aire, subo, separo pernas, apreto-as, mantéñome e solto aire completamente. Relajas, collo aire, baixas e xuntas. E ao soltar, dos, e vamos, tres, e vamos, preto, cuatro, fixamos 6, 2 máis, 5, última, y 6. Incorpórome, doblo unha rodilla, apoño por os muslos deste mismo lado, a outra perna,
Métome totalmente, a barriguinha apretada, sentado, como se estuviéramos nunha toalla na playa, palmas hacia arriba, brazo estirado, collo aire e ao soltar doblo o codo, inclino, estiro, parte dorsal, cuello, brazos, solto aire con todo ben contraído, collo aire, estiro esa perna, métome totalmente, peito aberto, barriguinha apretada, brazos, a altura dos meus ombros, e ao soltar, doblo o codo, deixo-me caer ao suelo un pouquiño, inclino ese brazo por riba do meu cuello, solto dos, métome recto, apreto e ao soltar 3, collo, apreto, fuerte musculatura, 4, alargo o cuello, deixo caer un pouquinho, 2 más, apreto, 5, última, contraio, y 6. Vale, estírome por ese lado, adelanto unha perna sobre a outra, apoio antebrazos, codo debaixo do ombro, vale, despéjome, brazo arriba, peito aberto, non caio, o cuello que non me cae nin para atrás, metro totalmente reta, collo aire baixo, brazos levo por debaixo do meu tronco, miro hacia atrás, apreto e solto una, e vamos, apreto, 2, e vamos, apreto, 3, solto 4, 2 más, 5, última, y 6, descanso. Vale, ahí estou, e meto a boca arriba, rodillas dobladas. Vale? Apoio a parte baixa da espalda, manteño apoiada e aí non se me move. Pés e rodillas dereitiños, separados, tanto rodillas como pés a mesma distancia, a mesma anchura. Vou hacia atrás, estiro ben o cuello, palmas ao suelo, brazos abajo abertos, vale? Suspendo unha rodilla, suspendo a outra, collo aire, baixo a perna, toco, apreto e solto. Una, collo aire baixo a outra, apreto, 2, contraio, 3, apreto, 4. Manteño outras suspendidas, solto aire 5, e veña, apreto, 2 más, unha por un lado, última, e solto. Sigo ca parte baixa da espalda, collo aire, enrosco un poquinho esa columna, traigo rodillas ben ao peito, e ao soltar, vou aplanando vértebra a vértebra, apoio o saco, baixo un poquinho as rodillas dobladas as dúas ao mesmo tempo, pero non chego baixo un poquinho nada máis. Collo aire, vou un poquinho atrás, vértebra a vértebra, 2, contraio musculatura, peito aberto, cuello estirado, 3, vértebra a vértebra, apoio, deixo baixar un poquinho, casi nada, 4, porque se non marcha a parte baixa da espalda, arqueaseme, 5, facemos a última, e 6. Non baixo as dúas, baixo primeiro unha, e despois a outra. Collo aire, levo brazos atrás, os dous. E ao soltar, subo brazos, levanto o cuello, abro brazos que miran a colchoneta, peito aberto, mantéñome aí mirando e aguanto. Una. Si me molesta o cuello, fago o ejercicio co cuello apoiado. Levo brazos atrás, unha palma mira a outra, collendo aire, brazos atrás, apreto toda a musculatura, subo brazos, cuello, abro o peito, giro palmas, máis que chegan ao suelo, casi para non chegan, non se apoian, digo, aguanto, mantéñome con todo ben contraído, mentres acabo de soltar o aire, quedo mirando as rodillas, vale? Collo aire,
Apreto, subo palmas, giro palmas, abro o peito, manteño os brazos estirados, hai 2 ou 3 que arriba, apreto, teño a parte abaixo da espalda ben estable, ben apoiada contra a colchoneta, 4, 2 máis, apreto, 5, vamos á última, apreto, e 6, descanso brazos, cuello atrás, subo, e subo, brazos apuntando o teito, estiro as dúas pernas hacia arriba, peito aberto, barriga apretada, brazos e pés apuntando arriba, collo aire, baixo perna esquerda e brazo dereito atrás, non moito, apreto fuerte e ao soltar sube perna, brazo, 1, collo aire, perna, brazo contrario, non moi baixo, apreto todo, 2, apreto, 3, apreto, 4, 2 máis, 5, última, e 6, doblo rodillas, palmas ao suelo, primeira perna ao suelo e segunda perna ao suelo. Vamos un pouquinho a musculatura lateral, levanto o cuello, levanto brazos, inclino o tronco lateralmente, miro como a miña man dereita se acerca ou toca o tubillo, apreto fuerte e devolvo sin arrastrar os brazos, tronco, brazo e cuello, mantéñome mirando as rodillas, collo aire vou por outro lado e miro como toca, non apreto toda a musculatura e solto, 2, collo aire, contrario todo, apreto, 3, apreto, 4, apreto, 5, 2 máis, unha por un lado, última, palmas, hombros e cuello. Estiro unha perna, espalda ben apoiada, peito aberto, brazos abertos, palmas ao suelo, cuello estirado, rodillas ben dobladas, empeño estirado, collo aire, tenso musculatura e ao soltar con toda a musculatura da barriga contraída e suelo pélvico vamos facendo un círculo a medida que solto aire. Cando acabo de facer o círculo completo, acabo de soltar o aire tamén completamente. Volvo a coller aire aí no punto de partida, empezo a girar perna en sentido contrario, empezo a soltar o aire. Sincronizo, coordino o movimento con respiración, teño que chegar a un punto final xusto cando acabo de soltar o aire. Volvo a coller aire, apreto, se vexo que solto aire moi rápido, acelero o movimento, se vexo como un corto de... se me sobra aire, retraso o movimento para chegar ao mesmo tempo ao punto de partida, vale? E volvo a coller aire contrario a musculatura, e fago o movimento en sentido contrario, mantendo estable a perna, pelvis, barriga, espalda, e o pé contrario ben apoiado. Fago 2 veces máis, collo aire contrario a musculatura, peito aberto, cuello estirado, miro hacia arriba, solto aire, giro perna, una, e podo facer a última, collo aire, contrario, e vou en sentido contrario. Movilizo ben esa musculatura da miña cadera, articulación, vale? Articulación e musculatura. Corrijo postura para levantar a outra, rodilla doblada, pés dereitiños, espalda, barriga apretada, espalda ben apoiada, peito aberto, atrás, collo estirado, brazos, e desde aí collo aire, e fago a mesma respiración, movimento que eu expliquei no ejercicio anterior, pois levo a práctica. Una, volvo a coller aire, apreto, fago giro en sentido contrario, cuidando que non, se vou máis ao lado esquerdo, que a perna esquerda non se me caia, vale? Nin se me levante, saco, nin unha parte da espalda, nin nada. Moves a cadera a perna, a barriga ten que aguantar estable a espalda contra a colchoneta, e desde a barriguinha ten que canalizar o movimento hacia o demás, mantendo e facendo que se faga un movimento correcto, ben feito, despacio e continuo. Volvo a coller e ao soltar, vale? E repito 2 veces máis, collo o aire ao soltar en un sentido,
que non separa a espalda nin arqueo última, preto que costa moito este exercicio, si se fai ben. Vale, descanso, perna, espalda apoyada, brazos, hombros, cuello estirado, mira hacia arriba, desde aí collo aire, e ao soltar contraio toda a musculatura, sobre todo glúteos, levanto pelvis, arqueo a espalda de abaixo, levanto a espalda de abaixo arriba, e aguanto aí arriba. Collo de aire, adelanto ombros, baixo vértebra a vértebra, apoio esa espalda, teño apoyada completamente a espalda, e ao soltar aire, arriba pelvis con glúteo ben apretado, barriguinha suelo pélvico, arriba, peito aberto, mantéñome e aguanto. Relajo toda a musculatura, adelanto ombros, aplano a espalda, vértebra a vértebra, pola parte central, la colchoneta da miña espalda, completamente estou aplanando para de novo soltar aire, apretar o suelo pélvico, glúteos, levanto pelvis primeiro e o resto. Descanso e baixo. Collo aire apreto, glúteos, arqueo arriba, manteño aí mentre solto aire, non abro as pernas hacia fora, aguanto. Adelanto ombros, aplano, apoyo completamente a espalda. E ao soltar, suelo pélvico, barriga, glúteos, perna, pelvis e o demás. E vamos. Este ejercicio importante para todos os públicos. Aquí non hai casi ninguna persona que este ejercicio lle vaya mal, que teña limitacións, nin problemas para facelo. E repito 2 veces máis. E vamos. Una. Adelanto. Fago a última logo, arriba, adelanto ombros e descanso. Vale, vou a sentarme, primeiro, estiro unha perna e a outra. Collo aire, levo brazos atrás e a medida que subo brazos, meto a orella no medio dos meus brazos, apreto a barriguinha, dou un tironcillo de barriga e arriba, tronco adiante, peito aberto, cuello estirado, vale? Corrijo postura e desde aí collo aire e ao soltar un pouquinho adiante, non moito. Quedo os brazos horizontales á altura dos meus ombros e meto as orellas no medio dos meus brazos e miro aí os meus rodillas. Pero collo aire, peito aberto, tronco adiante, barriguinha apretada, estiro o cuello. E ao soltar un pelillo, casi nada, non vou moi adiante, non forzo moito esa espalda, non me fai falta. 2. Só quero apretar a barriga, abrir peito, corregir a espaldinha, estirar ben o cuello para atrás. E ao soltar, 3. Collo aire, tronco adiante, barriguinha apretada, cuello estirado. E vamos, 4, tronco, barriga, peito, cuello, 2 más, 5, última, y 6. Corrijo, tronco, hombros, barriga, el cuello, desde aí collo aire, redondeo, pero en sentido contrario, veis que hacia atrás, que a miña forza da barriga me impida caer, os brazos que non me caen, aunque xa me empezan a pesar do ejercicio anterior, collo aire, e ao soltar, aguanto, 2, 3, 4, 2 más, 5, última, y 6. Subo, corrijo, estiro cuello, descanso brazos, hombros e cruzo pernas. Veña, vou ir acabando e vou baixando un pouquinho. E se chegamos hasta aquí, agora por lo que queda non marchar, esperad hasta o final. Vale? Pois, cas rodillas en cruz, se podo, así non dobladas, así non unha doblada, outra non, como vos vai. Se
sentamos ben sobre eses osos salientes, metemos tronco adiante, os hombros atrás, a barriga apretada e por último estiro fuerte o cuello por atrás. Teño a espaldilla como se estivera apoiada desde o sacro espalda e a nuca na parede. E desde aí collo aire. E ao soltar, a descansar. Collo aire, corrijo a postura, tronco, barriga, cuello largo, aguanto e descanso. Collo aire, meto a espaldilla reta, tronco adiante, barriguinha apretada, hombros atrás, estiro largo o cuello. E ao soltar, vamos, collo aire, barriga apretada, tronco adiante, hombros atrás, estiro o cuello fuerte como se me tiraran dela, imaginando que temos unha corda conectada da nosa base da cabeza ao teito, vale? E veña, tronco, barriguinha, hombros, estiro fuerte o cuello e solto, veña. Vértebra a vértebra relajo, collo aire, tronco, barriguinha, peito e solto. Veña, repito, tronco, barriga, hombros e cuello fuerte, vale? Como se me quixera sacar del que a miña programación non vamos a hacer sacarlo, vale? Eso. E repito 2 veces máis. Vale? Tronco, barriguinha, hombros e cuello largo. Solto. Collo, barriga, tronco e cuello. Fago a última, vale? Veña, vamos acabando, queda nada, un par de minutos, un minuto. Vale, vamos adiante. Levo o tronco, a barriga, os hombros e o cuello. Vale? Vou un pouquinho adiante, abro o peito, apreto a barriga e estiro fuerte o cuello por atrás. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou un pouquinho adiante, apreto un pelillo máis a barriga, levo un pouquinho máis os ombros atrás, o peito un pouquinho adiante e por último tirón fuerte de cuello aguantando as rodillas que me axudan a facer forza, vale? Peito, tronco, barriga e cuello, aguanto 1, 2, 3, tronco, barriga, peito, hombros e cuello, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a ir acabando. Levantámonos, pasamos de rodillas e de rodillas unha perna a outra. Corregimos postura, barriga, pés, piernas, brazos, hombros e cuello, quedando para que mañán nos vexamos á mesma hora e no mesmo sitio para facer unha rutina de pilates orientada máis ben con a máxima cantidad de xente posible, vale? Tamén recordarvos que mañán tendes aeróbic de 11 a 12 e nos vemos pola tarde de 5 a 6. Sempre cando non haxe novedade, as cousas non xa sabemos como está todo o mundo, en que circunstancias estamos, pero só queda dar ánimo, tirar para diante e que estas clases vos sirvan de, además de corregir postura, de estirar, de coller forza, de relajarvos mentalmente tamén, vale? Que é importante. Pois nada máis, pois con isto quedamos, hasta mañá, e nos vemos no mesmo sitio, e mesma hora.